Om Swastiastu. Nggih, para pecinta sastra Bali modern, ring tepangan kalah maka dimangkin titiang jagi mata tegar puniki nguacen puisi Bali modern. Ring rahinane mangkin puniki titiang nyarengin membuduh-buduhan kono niki kata orang Pak Putu Supartika. Mungguing acara puniki wantah merayakan edisi ke-100 nguacen cerpen miwah merayakan HUT RI Negara Republik Indonesia yang ke-75 kinten. Dadosnya sane mangkin puniki acara nguacen puisi tiang boleh nguacen puisi nyarangin semeton-semeton titiang sinarang sami niki makehnya sarang seket pat kirang langkung niki acara nguacen puisi kroyokan kinten. Nggih sane sampun bergabung niki sampun sareng pat sami sinami nyantos demun ngiring sarang-sarang sane kari bergabung. Nggih. Niki wawu sareng pat. Niki Dewo Artawan Suksemo sampun nyarengin punika taler sedurung titiang ngawitin niki titiang matur suksemo majang ring suara saking Bali pun kenten ring sastra Bali Komala tatkala.com bahasa Bali wiki pun kenten stampu kuturan Mahasabah Unud miwah maka sami prakanti acarane puniki titiang matur suksemo antuk galah sane sampun kapaice ring sekian titiang antuk ketamatan titiang sake wanten niki wantah sekadi milu-milu tuwung niki pun kenten majang ring semeton titiang ring penyuluh bahasa Bali ring sejebak Bali maka mewah penyuluh bahasa Bali Kabupaten Badung punika taler penyuluh bahasa Bali ring Kecamatan Abian Semar niki wenten Beli Sugito miarsa miwah sanetiosan pun kenten semeton titiang Wayan Juliana I Putu Eka Gunayaso pun kenten sanetiosan ring sastra Bali 2008 iki Rahajang Rahayu serang sami ring tepengan kalah maka dimangkin titiang jagi nguacen 3 puisi kena. Sedurungnya semajang ring sane sampun bergabung puniki nunas coretan komennya nih suara titiang sampun ngeranjing nggih. Indayang uning ayang suara titiang sampun ngeranjing mangda jelas titiang. Nggih Pak Guna Yasel. Pak Guna suara titiang sampun masuk Pak Guna. Pak Guna Yasel Mega Gana pun kenten Resi Chandrika miwah sanetiosan inap suara titiang sampun masuk niki indayang coret-coret ya bos sampun masuk napitan niki punapi niki sampun masuk suara titiang sampun ngeranjing nggih. Nggih.
mangno Junar niki punapi niki sampun masuk ring galah puniki titiang jagi ngewacen ketiga puisi puisine punika saneka pertama memurda Kampuh Poleng sane kaping kalih memurda Gita Kali Sengara sane kaping 3 nika puisi sane memurda Boyo Boneka Peninggalan Ika ngeten. Puisine puniki kekawi oleh titian ewek. Puniki puisi-puisi sane jagi pupulan titiang dumadak-dumadik benjangan presiden menerbitkan adas buku ngeten. Inggih mangna nenten suwe kawitin titiang manten kawitin titiang antuk puisi sane ka pertama sane memurda Kampuh Poleng oleh Eka Mudiartika Yase. Bali ken-ken sujatine ragane mekejang masuryak melaning Bali apa buen ngaku susindeh tekening Bali Bali kenapa ragane sakit apa kejokan bate seajak limane Bali Subo tawang gelah anak Bali ane di sisi memunyi manis ngisap sari Bali diganten cara janine makejang megedi di subane layu tanpa bayu Bali mekejang aku sakti mekejang aku melaning Bali pamuput ne memati-mati paturunya me Bali Bali tusengke kanggoi Kampuh Poleng ane melaning budaya Bali ne tusengke kanggo wong Bali ne Bali kenapa Kampuh Poleng apa iya kuang aeng Bali kenapa Kampuh Poleng apa kaya tusing nawang carane melaning Bali Bali Deng udah ane janin cek-encek ada wong dau tukad ngaku satya sutinde lakar melaning Bali kanti yo ngai organisasi dini di tanah Bali wong Bali suut liu nang munyi
jalan iket semayane tegolang pengraksane sutine ring tanah Bali. Kampuh Poleng jalan encepang sukseman Polenge nawang benah peleh selem kelawan putih. Yen raga seken sutine ring Bali tekekang antange kerat indriane tekekang seselete apang tusing kanthi nyangket di punyan krekete. Nggih nika puisi sane kapertama sane memurde Kampuh Poleng. Niki majang ring Kampuh Poleng Ampurayang yen enten manut ring ngarsa kewantah isin piknah titiange kenten. Yuanin Bali mangkin sampun kerejag oleh wong dauh dukat miring sikiang pikayune ragane. Sane kaping kalih puniki puisi sane memurde Gita Kali Sengara. Gita Kali Sengara oleh Eka Mudiartika Yasa. Tut ketut mai malu paukin bapo tegarang ketut cinga tegarang ketut pireng tegarang ketut baca surat kabare pebale tipine ken-ken pakibah gumine jani apang ketut nawang tusing tuah pragat mengipi pragat memunyi ngai salah tampi tut ketut ane jani bapo besan marap tekening ketut hidup di gumine mulu kewah suka apa buen di masan gumi kali buko jani kali ngaraning kalut, kalut ngaraning uyut, uyut ngerana yang jagate benyut. Tut, ketut. Di masan gumine gerit cara jani, liu anake majepet nyeret kejengat-kejengit. Keto masih ekonomine sulit, ngerana yang makejang anake enggal sensitif. Tut, ketut bagus. Ab jagate cara jani. Makejang anake memata liu. Bungut liu ngawe saru memunyi ngaco pati kaco ngawe bico kecah keco sadangku. Tut, ketut bagus pianak bapo. Suut monto pulas. Apang tusing enggalang makulas. Cingakin toleh gumine jani. Makejang saling sindir, makejang ale panggung. Ngawe bingung. Makejang saling nyinyir, kenyar-kenyir, makejang saling sentil, makejang saling paririhin. Bukai kedes goak ngadaning ibo. Makejang aku nawang dewo lionang satu. Makejang paling kanti sinting, makejang bicuh ngaku tuyuh.
pamuputne abro gamang. Tut. Ketut. Bangun tut. Dengengang matane. Jalan jema ari teh. Suwud jerat-jerit. Apang tusing enggalan telah tanah carike. Tut. Ketut. Yen enu ketut nyidayang ninge. Kebengang kupinge. Tuh, dinge. Kengken, dinge tut. Dinge. Ide Dewi Sri sedih ngeling sig-sigan. Tongos nyane telah kapulain beton. Kalah nyerah ngelawan arus globalisasi. Kalah nyerah ngelawan kali-kali. Ane mabok gading demen nunging. Tut. Ketut. Tut lektekang delikang matane. Lelakut te angut-angut. Ngeluluk lalak luluk. Umahnya ne kecor. Tut. Ketut bagus anak bape. Yen enu ketut ngelah pengraksa. Tekekang pengraksa jiwone. Totoleh tanah penglekadane. Ibu Pertiwine. Kengken. Kengken. Kengken tut. Kaden simpatang cunguhne. Sesek tangkahne. Ringse. Terus pianak bapak tut. Jani suwud monto nyinyir kenyar-kenyir. Suwud monto angko. Jalan selegan ngarit. Upo pire tanah penglekadane. Bakti ring Ibu Pertiwi. Apa mawinan ketetut? Apa? Yen buen mani mati. Tuah Ibu Pertiwi ne ane ngraksa. Ini nika puisi sane kaping kalih mamurda Gita Kali Sengara. Sane mangkin kanturan titiang malih siki niki. Mumpung niki HUT kemerdekaan kan. Titiang jaging wacen puisi titiang sane memurda boyo boneka peninggalan nika. Puisine puniki titiang kawe duk kewarsa 2 kali 16 ring penggak men mersi. Kantun titiang eling pangandikan ide turah Sumowardana niki ring penggak men mersi enten sesuratan Bineka Tunggal Ika boyo boneka peninggalan nika. Ika sejatine dados latar belakang sane ngawinan titiang nyurat niki. Inggih kawitan titiang boyo boneka peninggalan nika oleh Eka Mudiartike Yase. Bengong maplengek mepangenang. Engse kerasa tangkahe mireng. Sakit kerasa matane menoleh. Mire bene ane madan gaumi kali. Solah jadmene nguru gade ngangwang kita. Merasa ajak liu.
ngayawe gawe gawa-gawa ke. Tusing dadi kene, tusing dadi keto. Eneti dong, endo masih boyo. Ngai gumine usak, merebat mesiat ngajak nyamuk. Beda suku, tanda dos saling siku. Beda gama, tan pegat menyama. Tios adat, paras-paros tan pegat. Budaya tan pateh, tan kekeh pa bener. Beda pa pineh, tan dados merasa paling bener. Sami kategul antuk Pancasila. Sami kategul antuk Pancasila. Bina ika tunggal ika. Bina ika tunggal ika. Boyo boneka peninggalan nikah. Boyo boneka peninggalan nikah. Nggih, suksema niki penggak men Mercy 22 Desember 2016. Inggih nika wawu titiang sampun makayang 3 puisi. Yenen wenten iwang titiang lungsur gang rena pangampura untuk keiwangan titiang. Puniki sedurung puputan titiang suksema majang ring Bu Sherly Sartika, Trik Susanti, pun kenten Yan Switra, pun kenten Ajung puniki, Komang Juliantari, Ide Bagus Dwi Kalia, Desa Komang Sri Antari, Pak Putu Pulosari, Manik Rahayu, pun kenten Kadek Siman. Suksema niki sampun nyarangin. Nika sampun wawu titiang wacen 3 puisi Kampu Poleng, pun kenten Gita Kalisengara, miwah napi Malesiki nika miwah boyo boneka peninggalan nika kenten. Nika sampun wacen titiang wawu. Talar tan lali titiang matur suksema mawali majang ring suara saking Bali. Pak Putu Supartikeun puniki suksema untuk galah nyane kirang langkung titiang lungsur gang rena pangampura. Pun kenten sastra Bali Komala niki Pak Alit Jul, Gunoyasa, Yesi Chandrika, dan Pandejati, miwah sanetiosan suksema niki tatkala.com, Bahasa Bali Wiki, miwah sanetiosan perkanti nyane, stampu kuturan suksema niki yen wenten kirang langkung titiang lungsur gang rena pangampura sane mangkin puputan titiang antuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.